Hublaya pi warok ki prelok ki was nyau suk wow up ye ki khubor hau new channel ki khubor ki wakwa open nyau chapi wada yo ki pulit ka East Jaintia Hills wo kem ye Damok wa mkt wo wanra nong Bangladesh cha India hawa kam te yi pertuj ute Damok we wanai wan te ton ap ye gani khubor hado wakut khanang wa yo tip iye wasakhet te chwa wo sedang ki khubor ladam pu emu depu subscribe yo new channels nya bhai subscribe we ngat how to bell wa em hay tu khanang wa yo pten cho phi yo ye ki khubor wa thamme te ton sedang ki khubor nin kasngi ka ar phauso tarik ubanai wa phra ar haja ar phau ar ki pulit ka East Jaintia Hills da yo ki wo kem ya wi ubru uwa mkt wo wanra nong Bangladesh cha India ya ute Damok da yo wo kem ya nin step hadin wada yo youtube ki pulit ka East Jaintia Hills de watikna wadaw ki nong Bangladesh ki wadaw sia to chapoh India langba iwi Khloo iwampu airport kamte ki pulit de lai ki depte yang khap ki thik haperta kunawa kuliang we hadin katukat ni por wada yang da yo ye ki bru hapo Khloo hakuliang de waya khmat da wi ubru uwatip luti hadu wa poi cha usarok ba hathain kuliang Neite wan uti uwaya khmat yaki dami uwo yaklam kari hei wo kit yakiti ki bru waya lang una Bangladesh ki wadang yari hapo iti Khloo kat kam ki khubor wadayo ki pulit deyami ki yo kem ya utang wada yoot chapoh Khloo hei wanai liang ki pulit da kedong ki ya o hadu wayo chirup wa o da kem le ya kawi ka wai wa kawi ka mobile phone we ya uti uwa cha kem dara ya o cha kiang yo le ya katakit wa banya ya uti uwacha kem da tip pertu ya o kam umisba udin uwana Bangladesh we hadin wada takit ya o da phla uwada ju le u ya kam iti ikam da bonsin we da mkt uwa wanra da bonhut bha ki bru cha India kam te da kem ki ya o we kam waman kate katakit dang lai ko chakmat